nhớ rằng ý trong phong gì chúa lăng sự tụi nhớ ra sau họ sẽ cho này trên đấy cái là của tao làm gì này nhớ ra họ của chồng nó đi là chỉ nó là cái nó cái dòng thế nó bé sò thế chỉ của chúng mua đất chi chỉ nó là bé ý trong phong gì bé sinh ra cho phong gì như bún gì chỉ bé của sĩ thì nó là bé muốn đầu cọp ở xí nè rồi họ thì nhớ sao sẽ nó mà lợi nhẹ nè cho nên như bún này lợi nhẹ muốn đầu cho cọp này hen tức là nhớ bé thì làm lo gì mua thế tức là mà xuân lại nhớ bé làm lo gì cũng bỏ lại muốn đầu thì chỉ chui ra cho lâu rồi là mọi nhú rồi chỉ là thế giờ cho nên là siêu thị nên muốn nhẹ chỉ là chúng muốn đầu linh đấy muốn đầu xí xí này tức là nhớ ra sao thì cho nó chỉ là nhẹ nè ý họ kia là gọi là nhẹ ha là chỉ nó nói bé sử dụng để bé muốn đầu nè chỉ của tao thì mù thế rồi là mù thế thì này kháng thanh ít để của sử dụng để của mù sầu thế sẽ giờ rồi cho nên chỉ của cho bé sử dụng bé mù sai ok này dạng đầu của mù thế bé mù sai thêm ít là bé muốn đầu thế đầu chặt thế thời giàu thế này của nè chỉ muốn đầu bao tiền sẽ đầu tao lịch chả nè tức là lịch chả là bé sử dụng này chậu của thế bé sử dụng một cái này thời giàu nhớ đầu hậu luôn năng dạng để một sau cái sẽ này rồi trả thế nè ok let's go cái sẽ cái này thấy rõ haこうね。強制的にするのが能力の間を近くする。飲み上がったら近くする。飲み上がるように。ここまでやったら、おそうそう。さあ。先生がですね、先生が確かにここでから説明したらそうです。でからご自分的な場所が出ないですから、つま先からボールを置いてからいろんなパターンをちょっと体の上に染み込ませるとトラップがこうやっても対応できる。
普通結構接触の方がコースで体が曲がってるんですけど、残りだけ左から自信を持っていけるわけですけど、大失敗する。実際ドライバーも魅力ですよね。本当に魅力。ドライバーしてください。コース多いじゃないですか。何回か聞いていただくと、時間があったり、自分にやる気がどうかって考えば、それをワンコース超えて、ワンコースのうちに、ロータスクロスで一度おいしかったんですよ。休憩入れない。で、先ほどボールを作ってから、ラフがボールの中に埋め込んだりとか、浮かしたりとか、斜めに置いたりとか、どんな場所を置いてから、どういう仕方をすればボールが上がったり、ライブが出るかやってます。コース行ってから、気持ちが全然違う。だね。ドライバーで、自信がないときは、手がね。どっち？うん、そっちでもいいよ。それはボールバー、温度として。そう。本当に大好きでやってる。もう知り合いの方からですけど、バカンダですよ。お前、それを見て、アメリカで。毎週のようにボール行っても、寿司の監督があって、1000円もあるんですよ。郊外の1000円もあるんですよ。そこから毎週行ってます。どういった流れで妹が働いてる。関係者は知り合いなんですよ。お、上手やん。チェックを実はしてるんですお客さんに時間からですね。まっすぐ飛びよけね。体がこう斜めになってて、いくら見とけばまっすぐ飛びよけ。いや、もうトリプルとそれ練習したけですね。2、3時間でね。練習ができるお客さんが最初に見たのをプラスっていう後ろがいないんで流れるしすごいね。これ、本気でじゃないですか。お、シャック。楽しいシャック。Rencana gulak. Oh, tak nói pope dia. Đã chết chết pope. Này cứ tên tàu trống nha, nó phụ tờ. Nó bớt tờ. Nên tàu trống cơ. Bây giờ thay rau à. Tên tàu cho nó nè, tàu cọc nè. Nên tàu cọc này của tên tàu trống này nhập bên trên này để của chú trống thiệt thì của chú nó nọ nó xóa cái của tên tàu cho nó xì dish itu kan dapat dicung ya cakap ayat mati ya se Jiska dish
để trong tổ này trong tiêu đây bây giờ là thế này thay là bây giờ sai xì để tua xì nữa chứ rồi là xì châu cơ dạ cô khá cơ tên tàu này bao nhiêu ca cũng rong cơ thế là cô ô lú trẻ rong tên tàu về họ bên nó mà trả cua chỉ kia họ bên mua trẻ họ phải chơi dân tàu về là cô lú trẻ rong nó thế bây giờ tua xem tôi cũng tôi sống đồng đấy thếจะไปช่วยใช้เสียเป็นดอกกอบปชีได้เราไปใช้ด้วย大丈夫です。はい。例えば、俺はこれでやった。知り合いも年配の方々というか、パスカーで5以上になるんです。完璧です。で、それで、一種の貯金所の時が、でも、しかる俺らも潰れることはない。お客さんにね、流れて。例えば知り合いが東京でちょっとこれ誘う安くなるんですね、メンバーが。一緒めちゃくちゃ高いですよ。それそういうふうにやっぱりしたの。知り合いがしてますよ。なんか次がね、ハンディキャップのところの400ヤードとか、年間とか、そこにももらうけど、そう上げたの先が上げちゃって、そこに400ヤード俺のロングは基本的にバーディーは取りやすいコースだよね。そうですね、出足のインドとかとかね、大体もうね、中央から距離が一台出るときはなってきても、左から攻めていく。右手ちょっとこれ。簡単に言いますよ。すぐから。ピアノですけど、ピアノです。全然ないです。予定を狙って、まあ、結構多いですので。まあ、いろいろまだあるけどですね。そのあたりでベストはないんですけど、すぐに来て、すぐに来やすいんです。大体はその感じも、いつもいかんです、いつも。まあ、いいところ。で、何年前で、あと
ただ84とかもあるんですよ。先がそういったことだと、アプローチになると、そうあるのもあるんですよ。そういう時も顔を見てるから、やっぱアプローチが必要だと、僕でも言うわけですよ。バーディー回るがボギー回って、固まって72とか、いい感じで間違うわけなんですよ。全体ですよ。今まであります顔。ごまかして。いや、上がってなんですかね。そうですよ、顔をね。すごい人としては当てなんもだから。朝日割りだから朝日割りada mauこれ入れて俺ボール一発で50まだランキングからそうです、今のランキングの比較ですか。なかったしよđó là cái rác cơ đấy 小林さんとやつ。そうですね。まだ家が建てない。家がそういうことないそうですね。時間的にある程度平日も殴るとか家が10年ですけど、自分たちは違う会社と車関係も家族がそこで営業からで大発関係の人がそれはあの方知らんですか。ダイハツじゃないんです。じゃあない。ダイハツの下請けのダイハツのエンジンを作ってるから。で、ダイハツの組工場に渡してるんです。井口さんも知らないですけど、井口さん。对下の話だけで、なんかラグビーされてる人だけ大学じゃないですか。大学の、東芝の大学の下もに行ってる営業じゃない、自動車だから、バンクとか、シリコンでしてるから、若い教育もしますね。めちゃくちゃ届けね、もうちょっと見なですけどな。その若い人で上手い人っているんですか。この間、自分とマントしては、もう、こんな感じで、めちゃくちゃもうめちゃくちゃ大学はさらにですね、まださないもう見た目とかって、その時って、時もどうですよとかってもいらんです。自分が使わなきゃいけない。お前ですよ。ちょっとクレジットまとめて、大体80前半だけど、めっちゃくちゃピアノですね、あそこの、どこですか。ワンモスかな。ピカってあんまワンオーティーとかあります、あります。300円ありますね。最初の打ち下ろしのワンをしやすいやつ。打ち下ろしありますね。で、その次の方向のワンをしやすい。あれ、真っ赤するところでね、違う。先ほどもさ、インの10番のね、打ち下ろしは、帯の少し出る側を狙っていってね、ちょっと、使うんですけどね。そうです。逆にあっちにやった方がいいじゃん。まっすぐになったら OB が。ドライバーは4番やっぱりセールバーいや、ここは
こはですね、そこでアプローチの感覚でから、今自分が練習しているのは、7番、8番で、103、40ヤードの反則で練習しているのは、いろんな状況でからハードにするためにハウスとか、それをすると、またスコアに戻るように。7番、8番の自分は好きです。一応、ミドルアイアンの次はそこに大体この辺からレギュラーティブスキーは150以内ぐらいが残ってくる多いじゃないですか。レギュラーティブ。で、その分をマンドリで、10よりか7番、8番と130で、ラインが出るんですよ。そういう感じのライン。で、大したことない。失敗しても、グリーン手前でボールを落とす。そうです。そこが、練習しておけば、拾うというか、そういうのが。肩を寄せるためにやっぱアプローチいかにこう、本当パターンはもう一数みたいな感じだから。それはほとんどパターンの上手い人が入れたら、それアイアンの食べれないけど、すごい130がちょっと泣いてるんですね。えっと